thil dang han soilok du kan ya ei voina kan vice president alo kaldona wangin kan house schedule te po kan han ti dang lama tina don sundan tur te po kan in ruang mana amai ro chu iding lama thu sarkar lai te hi uluk tak an ngai to mang non turin hun local le tan po katcha adu ni chu he house session kan kalai nia za om taka engkim kan kalngai le ramro rel na sang ber ania voinia kan chief minister kan house leader chu dan angin protocol akal ge nge ngai ti kan the thiam veka ai ogad te po home minister le chan kha a om katia tin kan pad minister transport minister po railway chungchaga prime minister program ani wangin sai rang lama tembo engamo lo tel venga ya akon sang ni ti po kan thiani kha chu ke po ka thiam biang mai mai ro chu good and services tax amendment bill kan soya I introduce tu tur kan taxation minister hi nachina po azo na po INPR minister ni rang azo na po kha chanania ama hi chu hilai house om hi chak ngei karinga kan house leader chief minister te hian hun local le tura chuan kan house proceeding list of business om zong zong si top nia kan hu vek to a vice president dong song tura university ani kher tirahi ennon thai ka heting ni ko hian hun local le tura kan minister dangarwal fel tak lo dong song thei tu tur kan nga cabinet ani mo MOS ani mo kan nga tin hudanga po an meka helai house bika zo fia kan nei hi aron move tu khan ati thei si lo hian ramro rel nei poi theng ti ka lawa kan minister hian hetan chhan cha karing sia hun local le tura hian thil lo thleng thut accidental ani lova kar ma sata program duan sa to a hian helai kan list of business le hero rel na ina voina absent le ai kal kan la char mai hi adik loving ka hria chu hun local zel tura iding lamten an hriat ka du wangin kan soeni deu changle helama changle deu hianin pu speaker dat panga chuanin pharkher po ngai lovani zona nei tu hi chu e zo belna pek ma sakzel kan ni thin ka hria zo belna hi zo na nei tu in an nei ni chanan phar thin an phar lo chu kan ko kher lem lo chu kan kal dan ani